Expressway. This is a thutha wa gukorwo kugite ciuria cia uria barabara ya kiriu ya imwe kwa imwe kuma kiharo-ini kia ndege kia JKIA guthie barabara-ini ya James Gishuru mwena wa Westlands gukorwo ikihuthika wona yarika ihinda-ini ria miaka iri. Umuthi thirikari ni itheretie ndeto igie barabara ino. Ndumiriri-ini iria irekereirio ni mwaria wa thirikari Kano retired Cyrus Oguna hamwe na murugamiriri wa waki wa barabara ino Andy Mawasi, Akenya maririhaga ciringi 300 o tiribu kuhuthira kilomita ciothe 27 no kungituika uraingira barabara-ini no kugerera junction uririhagio ciringi 11 na thendi 24 hari o kilomita nginyagia hari urathie kumirira. The toll fee that we are talking about, the 300 or thereabout, will be one way. That means on your return trip, if you took from Lolongo and you took an express a trip all the way to James Gishuru, on your return trip, you'll again have to pay. Waki wa barabara ino uria urambiriria mweri turaingira ugukorwo ukiona kundu kuingi gukihutio kuria ni hamwe na Saj Ceramics, duka ya wendia wa ngari ya Kangtails Motors, duka nene ya Next Gen Mall, ona gutuika kuri na ciringi bilioni 8 cia guthamia amwe aria mekuhutio na kuriha aria matangithamio. It does not mean that the facilities there will be brought down, but part of or a portion of the land that they may be owning we may be hived off. Kiharo kia Uhuru Park na kiria gikoretwo kihiuhitie ituge nenda-ini cia ukinyaniria ya Kenya makienda gitikahutio gigukorwo ikihutio eka 1.3 iria ihutanitie na barabara ya Uhuru Highway. Gicunje kiria kirahutio kiri mita 23 kuingira kiharo-ini giki kuma barabara-ini ino. Ona kuri uguo Akenya ni muritio gutaukwo ni kandrathi iria irahuthika waki-ini wa expressway ino kuona tironi rwoetwo waki-ini uyu no kambuni iria iraka barabara ino igukorwo ikimira mata thutha wa kumirikia nginyagia mwaka-ini wa 2049 na marihi ma toro maria maririhagwo uhuthiri-ini wayo nimo mwene kandrathi ino arihuthiraga kwiriha bilioni 60 iria kuhuthira na ndarirengagwo igoti o riothe na thutha ucio acokie barabara ino kuri thirikari. Makiria wa mawira 3,000 nimo megukorwo magithondekerwo mbeu njithi waki-ini uyu. Oguna agiteterithia mawira maingi ni megukunuka ona thutha wa barabara ino kurika. Handu-ini ha Kameme TV, Njĩta Kamau wa Mwangi.